Ola upo e ola i macho. Ola upo e manama mai. E oi o macho. A ano mai. E oi malos. Ola upo e o macho tangata ni yo. E atua macho te talo i e whatanga ina i macho. Talai o macho roto i e macho whanongo i o. Whapenanga e whafoina o macho tangata. Whapena ina i macho. Whatapena ina i macho. Whapenanga o whai ai o whina ngano le tū. Tamao sauni la o una whatauha. Whatauha ai uma o lau whio e le tau aloa. Au te talo mo whanau lango i lau nganga whai e whapenanga e whananga ina o mutu. Kola i lau whio ma whai e. Ina i whapenanga na tene ni a nganga e manu malo o e. Tamao te talo i lau nganga whai e te whamauti noa e upura au tau talai. Sile malosi o lau upure atua i o mātou tangata. Ai lo seisi lava mea atua. Mātou talo i rei whapena aona. Whai o fie mea uma i la mātou savalinga. E ala lea i lo mātou mau mai maina o lo whina ngalo. O mātou i loa o na tāma vai le soikuanga ma leo langa o mātou ola ai. E atua o mātou i loa o e walawina i mātou mo se taimi whapene. Talo i le whamanuia lau e kare sia. Manuia lau whai pese no angi nau piinga. Whamanuia lau ona na tekta ia la mātou sāminga. Whamanuia i tia kono ma lātou whaiva. O lo ngāru e ai i sonor sāminga. Manuia le tua le ministria mātou whanau. Ma iu le nei la unga le tua i mātou whapeatu ia ia te wera piinga. E tu mauro mātou whatau waa. Ono lo suapa pele Yesu. Amen and amen. Let me praise the Lord. Praise the Lord. Let me thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I was such a patchy in the Eu te pataro fatu tato e carecia. E de sua fortato e Yesu. Te pataro fatu ya te oi o sumai. Tala mai o ao si o tātou mori mawina e nei aso tāpua i tātou te uvi. Whananu i atua. Pataro tātou fo i nisi o tātou kānesia pe o nei eiti tina i a tina sa whapenaona tua e ia tātou stete i a ma tātou kānesia. We welcome you back. Sister Tina, I'm starting to good to have you back in our church. Sabat penana, melangatu le Tina na kukuana ko i usai masina sabat penana pa mana maina. Ele tua ia na ngawena ia ngata ileo te pataro batu tatu kalesia ilo ko ia mroman. I want to welcome our young people. You may not fully understand the Samoan language, but I want to welcome you in the house of the Lord. The Bible says this is the day that the Lord has made, that we shall rejoice. Amen. By the paper, we shall rejoice. We shall rejoice. And be glad in it. Yeah, that's a patch of the Hallelujah. Yeah, they say, don't worry about my face. It's so prayer funny. Amen. Why is that such a fear for much prayer is some for sad? The fear is that way. If our man is prayer, it'll go fast. Amen. And Manongi the lake. Amen. I have a fella that only I will transform this pray for when they transform for to load them the underground. No. Amen.
A pese a fai o umi te le toi wha maare, no a masi I lunga o lima ho I. Aleluia. Kia mo ki a kua hea mai. Amen. Mai mai rau whi au rau tūnia tau tala I a te oi. O ne manongi o le ola. E o atu ai le ola I isi. The smell of life will produce life. Yes. O ne manongi o le ola. E o atu ai le ola. Isi tangata. Amen. E ma fai koe ona o whaamaina le analogy o na winga o le upu e wha. O se mea ma fai ona e whataita ira e te tusa le leia ma whataita inga lea. E fai koe o whaamaina le analogy lea o le afi. Picture oe ia le afi te tono o le whansa ina o e sau te tono o le whansa. O loo iai ia le afi o loo sape nao na tafu I te tono o le kalesia o te tono o le whansa. Amen. O le afi le nao o sape nao na mumu I te tono o oe. E ma whai o na afia aile si tangata lai fo I o loo I au tafa o oe. Aleluia. Amen. Whai whai na whamaina le whataitainga o le mori. Picture oe I le mori, o lea te uina le mori. O le malama o leo whapenaona I a te oe. E ma whai na wha malama ina I nisi tangata. Amen. Aleluia. Amen. Pena no whai atu le mele. Spray atu I. Kia e whapenaona alo isto te manao e kia singa na manongi mana ia lea. Amen. Ai whalongo sa manongi I se turogo e le mana ia. E pei e te aru whako e te rewhia whalongo iai. E te rewhia mana fo ina ia e. Ina ia kātero e lo whawha se turo. Amene. Whamai Yesu. Io nau so. Whamai Yesu, I have come to give you life and life abundantly. Whamai ina whasa mo o sau ina ia o tō maua le ola. Ma maua a tiri e lava. Praise the Lord. O lora wina, a whapere whatumuina oe le nganga pa ia o le atua. Ma whapena ono papatiso ina oe le nganga pa ia o le atua. O le ai le ola I te tonu oe. A rana la tuku. E le rata o leo le a ola oe. Ai o le asa sala atu le manungi le ola. Ma ola ai si tangata ngai o tafa oe. Amen. Amen. Mea whamai Yesu o usawina ia o maua le ola. Ma maua a tini e lava. Whamai Britania, I have come to give you life and life abundantly. Abundantly means increase, adding on. Watoe wha popo e lea tua leisi ola. Amen. A paisa tasi le ola. O lona winga o lea ua rua ola. A umatu le tau sana ua tolu ola. Umatu le si tau sana fōgala sau ua lima ola. Whamai Yesu o sau e watu ia te oe le ola. Ina ia maua e oe. Ma maua ma increase, 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 increase. Until you see the light and the fire of God in the house. Hallelujah. So what's in here? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ina wafatu muina pe tamu le nganga pa ia le atua. Te roa oe le afi le nganga pa ia le atua e contagious. E affecta isa ngatana ia o tafa. Amen. Amen. Pai ngatana ia o tafa e afia oe le afi. O lo wafi ma lo wafi e relates. Amen. Mele ke ofo ia ke oe a fai e ke sau mai roku, ai ke lena mo mai inga le kupu ko por pasar. Ke ofo ia te oe a fai
Hallelujah. In Asotasi, in one day, I feel my fear tamata. Told what fear tamata na fear Hallelujah. Hallelujah. Mera no fear ya joy. Or the feeling the total away. And the town manongi ma fapelana sala to manongi always. Slap your neighbor, tell your neighbor, you gotta feel that. You gotta smell that good smell. The good aroma of the presence of God when you enter the church, you need to feel that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mera sotoro fasa, etela bona ina, oro yai se me amoni o tu with the tongue. Hallelujah. Oh yai se me amoni. The Holy Spirit is real. The Holy Spirit is real. Amen. Hallelujah. He is real, church. The money in Hallelujah. Hallelujah. O Baptizo Ioane e l'Apostolo Petero ma Ioane ma la Tuma na io ya Pentecosto. Fai mai o felava messa pa ele solo e o io la tu siano la foia e mano lo e mai. Eu ai le siano la foia, o la foia da solo mai lá, a fai culo mai mano lo, ma pili mo noi, per tanto sa sabato ma penale le lei farò, brava lo. The fire of God. Amen. Ore ola ya. Pero mele tela bona ina toro fasa. Ore nganga pa ia na tsa mai le ola. Amen. Amen. Your life is a fire. Your life sono lo ai. Amen. Tami tato tele talia Yesu e tela I fortaiao e tumu numa lausin ka se o muka e tumu mo apapia. Esa. If you agree with that, say amen. Tell me where Talia Yesu, Lewe Faro, Lewe Tua, Mata na Oke, nice no Orana. Mata na Fama, Sena Mero Aida, Mata na Draw, the Lady of the Fayatu. This is time for us to make a change. It's time to make a change. Hallelujah. When they turn up to a book of my fire, where I fortaiao, where the mother in the man of the tua, where matter of fight for Salvatore Rofali. Hello, living room, Sama Penana, on a little one island for you. There way the one Amen. The living room, if I've been out of telling the no I may there. There were two there now, but here are two. Now, over the tunnel, where the bogey, over the hallelujah. Lama manongi yola. Eu atuai yola is. Amen. Ele adjusting ala way. Ele ganakale pe. Situlo. Ele adjust ganakale pe. Ganakale yola. If you got that, say amen. Amen. Ele adjust the ganakale kumula gana pa iya ganakale pe. Oi, what's this from Jesus? You are the light of the world. So everybody can see the light. Amen. Amen. Light. Shine better light. Amen. Shine your light. Shine your light. They want to see the light, but the light has to come from you. Amen. So you need to get that passion, that fire. Say with me, fire. Fire. Fire of God. Fire of God. Hallelujah.
Hallelujah. Pero tayo tapos Yesus salah tu menung. Le menung ye ola. Ola ipo ila tu na fana menung ye. Hallelujah. Remember, if there is no challenge, watch this. If there is no challenge, there is no change. Amen. If I won't challenge you, you will never change. You will never consider the message today. That's why it's my obligation. It is my duty as a vow to challenge you. Now, remember, he challenged them. But I'm here to tell you the good news. He is no longer in the grave. So I'm all challenge and be true that too. I mean, I want to challenge you. Because challenge is gonna make you think again. Amen. Hallelujah. Second Corinthians chapter 2, verse 15 and 16. 2 Corinthians 2, chapter 2, verse 15 and verse 16. Luar Corinthians luar, payo ke 10:5, saya over 10 marono. Amor tu se vai amém. That's why told the kasi dia. Awawa na namu atoya Kristo. Ile tua yeo Paulo ina. Atoa mae oima. Toma foi no sis. Agora não me olha. Eu oi. Ele olha isso. Trabalhando em uma ia. Wow, nami matu ya Kristo letua. Yeo Paulo ina. Atoa mae malaya. Ole manongi ole otsi. Eo oi le otsi nisi. Ale manongi ole ola. Eo oi le ola nisi. Ole manongi ole otsi. A otsi mercado de feia. Ya feia esta nata. I am a nayan manong yung mercado de feia. E mai iso tanata. Wow. Ese manaya. Amen. Amen. Mai mai ole manong yung leola en namu de fala la tamalete yai. En namu lo na winga e manaya de fala lo tanata. Le tanata mo fala la ina. Masuia e ana faia e manaya i numero tua e fa penana oli oli ni lima con aiso le tua e te fa penana ma non vai dai le. Amen. Hallelujah. Per me la tu si vai tau, per me la manoni e le ozzi. E ozzi ai si avanza. A manoni e le orla. E che fa l'uomo come ora come noi. Amen. Ngai sau tau loko ngai sau e fa l'uomo e ora come fa sa o wa maka na lue o lima o lue o vai wa maka na e ora. Amen. Hallelujah. Amen. Me ngai fa pe ya kai kamea. Quiero que caiga tanto galesia. Ele família tua foi fa pe família tua ia macuai tua coi eu vou vai o final vai o problema ia macuai tua coi eu muco mo mata mo isso ia vai o final lá tua. Hallelujah. Aku malam saya saudara ini nak beri macam apa? Eu kalau kamu family, siapa yang ngomong kamu muku boleh kau nak pergi? Aquilo que quiere poner. Amen.
O vai mo de mamo chino atua. Amen. That's right. Amen. Amen. O vea a kala e anu ora o ala isa. Amen. E hallelujah. Foi foi mai aula mutu ya. Hallelujah. Hallelujah. So some for ya chewe o che ma me polo o chele mai tala le. Amen. Awak chele mai tala le. A Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Ora manongi ora ola e wharonga tangata e tupu e fia o lo lato loto manamnawa ngana lue. Hallelujah. Amen. Ora manongi ora ola i tutono se aiga. Ora manongi ora ola i tutono se kalesia. E wharonga tu amatana ola mea te whaia. Amen. Amen. O lo manongi ola o lo whakatali e ia tua ina i ola i lo hainga. Amen. E tauna amata ka ua tamaa martina. O taimi ai atua toa i o ua matu ina atua o ua i luma o le atua o se tauranga i ola pa ia malie pa i meile o whanau o le atua i ola oe au ke riso anau a ola mai tono oe the peace will follow. Amen. Amen. Ame so pace via i le atua. You can only give somebody something that you have. You cannot offer to someone or somebody something that you don't have in you. Amen. Melona lui mo fama losi ya teoe fama wale atua or taimi atua toa toa yo le atua e la mona tamaiti ne manongi le leo le uma I sono rai. Manongi atua fale, manongi atua tono fale. Dentro manongi ya soia manongi muy. Telo ise le nome fau I muy. Ele le kalesia ne ya to e fega ngana. Portanto kalesia o tono lo living room o lo forma tatalo le na sa varia tu a tela mona ai na pai. Amen. Hallelujah. Tono lo foto e te o tu fa e mo lo tala noi o pole tua a fe sere te o e tala noi me le ana mo me vai le o ta watu ya te o le manongi o la ya te o tama e o la itina manongi o la o itina o la tama manongi o la o ma tua o la I fa me pai e o lima manuia. Amen. Me na fa pe tano we tama che a o ngai tua. Because they're waiting on you. Yes, hallelujah. Amen. And all of my fa pe tano we tell you but I love you so much I can tell you never ngai tua. Ngai tua tamama tina ta kalesia a fa maoni tua eleta matea fia fa na we tua. When you love the Lord with all your heart, your kids will come and follow you. They will walk in this house of worship and lift up their hands. Why? They have seen God in mommy and daddy's life. Hallelujah. Glory to God. Glory. Hallelujah. Ele ma fai lilo le ai ma tu in una noma. La tote le tu ina foi la meva ma tu in alo le me fu ai senso. A tu luna la tu ma la meva ia pupula tu ai. Io e fale uma. Ia fa pera ona pupula atu lo tu ma la malaba ita nata uma lava. Amen. E tu in una ina ia susulu atu e tu tono la ainga susulu la uma susulu le talo yai le mala malama le na le afi le na pa io le tu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesu yenta lata mai ati oi ka e afi le na pa io le tu ya tu. Amen. Amen.
Praise the Lord. Well, let me give you an illustration for in Melchor Kalatoy, the fear is not. In a man, what a man of my friend. Ese ama ese almela en papenana na tuku mai mafatua ia on mena la ia te ai no mana no fo wa ule ia fela na fo ia la la so ia so torua piva kasi la la melo tu e o mo ko mai la fila la wa fia tu mai Avaro la telo temi pene foi mai tawina tamama tina tatua ha mai fratua ele mai tawina e faina le tua fratua ore mata usia ia la fio le tua ina ufa penal suia le tua ia fratua la wa avaro wa to para fratua wa tu sa le ama ma fa amen wa she got my mind the ma fa le na me tua ia ta uma tua ina la mona Therefore, tu ele tua ia te ia e taita ia ina na wena le tua. Amen. So le power na le oranga lea o le oranga lo fa pena na mu e ia fio le tua trono e. E so solo atu na fine na. E mu na sala I purify e oranga o mele lei. Te lo la fena na pa ia. E mu e mele fa na trono e. Sumu e mele o ma, sumu e vai Sanga te fatanga na paia, sabe na paia mo ngafi sumu uma mele nga ala yaku ka kia maya na kamaka ore koyola al ke visa ola como ya que ore que tira aqui que tira na ore la ya tua changed by the power and the fire of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Yeah, I was not about to be e pangkal mana ko uri abarang me ko ele yo we venga e pangkal ko le tua le vai venga na e manu malo e ko le tua e manu malo ko le tua le mele o la ita o e sui o ele sui o e ko ina ia fia o va pena fatanga pele upul mele o laitao ai sui ele tua lo tangata ina ia tusa mele to lai mele upole tu amen. We don't want to change the word of God so that God will accept the lifestyle we live in. We have to change us so we can live in a life that is worthy of the call that is in the word of God. Amen. Ele também é que a sui não pode tua